Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019-жылдын 17-ноябры Авторынок Бишкек жолдун жээгиндеги арзан унааларды чыгарыштын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Дагы деле болсо көңүлдүү экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү уланталы. Көк түстө транзит номерде Audi A6 көрсөтөбүз. Жылы 96, объем 1.8 плита мотор дейт, коробка механика, $4000. 0704 24 19 45. Бирок мына ушул Audi'ни издегендер болсо көрүңүздөр, мен сыртынан дагы айтып кетейин, кузуктары таза көрүнөт. Издегендер болсо өтө тазасын издегендер болсо көрүңүздөр. Дөңгөлөктөрү дагы өтө кышкы дөңгөлөктөр, даяр 70-80% көрсөтүп жатат. Салонун көрөбүз. Сырты кандай болсо, ичи дагы ошондой. Магнитофон бар. Барлык нерселер деле иштейт болушу керек. Бул канча болот экен? Ким сатат муну? Боло турган болсо канча? Канча боло турган? $3800 боло турган. $3800 боло турган баасы дейт. Биз бул жактан арттарында көрсөтүп коелу. Кызыл түстө Nexia 1, жылы 2007, объем 1.5, 150.000 км жүрүптүр. Расход 5-тен 7-ге чейин деп жазып бар. 130.000 сом. 0777 77 55 94. Nissan Sefiro, жылы 2002, 2.5 объем, расход 100-12ге чейин деп жазып бар. $2800, 0702 07 17 10 0705 59 72 72. Караңыздар, жылы 2002. Баасы дагы өтө кымбат эмес, жакшы баа коюптур. Ушундай издегендер болсо көрүңүздөр. Ак түстө Mazda Demio, жылы 2004, объем 1.5 автомат, $3600, 0702 47 56 14. Honda Stream, жылы 2002, объем 1.7 автомат, без вложения дейт, $3600, 0709 79 86 39. Арзаныраак стримди издегендер болсо, таза арзан издегендер болсо, мына ушул стримди дагы көрсөңүздөр болот. Toyota RAV, жылы 98, объем 1.5, $2500, 0505 14 04 15. $124 ешканы көрсөтөбүз. Жылы 94, 2.2 объем, 180.000 сом, коробка механика, 0505 08 44 00. Volkswagen Passat P5 Plus, жылы 2002, 2 объем механика, соңга эсептегенде 233.000 сом сурап жатыптыр. 0700 42 42 32. Баклажан түстө Honda Step Wagon Spana кузовту көрсөтөбүз. Жылы 2005, 2.4 объем автомат. Баасы $7000, 0779 45 40 01. Nexia 1, көк түстө, жылы 2006, объем 1.6 механика, 121.000 км жүргөн. Состояние хорошее дейт. 120.000 сом. 0703
44 64 06. Mercedes 213 kuzov, milyonumni ko'rsatamiz. Yili 2003 2 объем avtomat, $3000. 0706 61 16 36. Kuzovlaridan biraz minuslari bo'lmasa, bu unaqaдағы arzon qo'yilib tur. 3 2 объем. Nissan Bluebird жыл 2002, объем 1.8, мотор коробкасы жақсы дейді, коробка автомат, $3200, 0550 805 085. Дөңгелектері қышқа даяр. Көк түсте Audi A4'nin көрсетеміз. Жылы 2001, 2 объем автомат, $2800, 0550 04 79 67. Nissan Primera Universal жылы 2002, объем 1.8 механика, $2800 сұрап жатам дейді. 0501 00 11 07. Универсалды іздегендер болса көріңіздер, дөңгелектері оңай титан дискада тұрады. Қара түсті Mercedes 124 Poteshka жылы 91 2.3 объем механика, $110 000 сом, 0507 07 05 98. Toyota Avensis Universal жылы 2004, 1.8 объем VVT-i мотор, коробка механика 5 ступка, расход 6-дан 8-ге чейін деп жазып тұр, $5200, 0557 220 100 деген номерде байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Nissan Win жылы 2005, объем 1.5, $180 000 сом. 0707 64 71 25. Mercedes 124 жылы 89 2.3 объем механика, $140 000 сом. 0702 406 565. Honda Fit 2001 жылы, объем 1.3, состояние отличное дед, срочно дед, $3600, 0737 00 28. Варианттар жоқ дед, только наличка. Golf 4 универсалды көрсетеміз. Правый жылы 2002, 2 объем автомат, японец, $3500, 0714 81 44. Қандай алсаң ошол боюнча. Краскаланбаган машина жок го дейм да ол. Роднойду айта албайм. Audi S4 жылы 93, 2.6 объем механика, $170 000 сом. Краска родной дейді. Өзінің краскасы екен. 0704 13 33 56. Volkswagen Golf 4
жылы 2002, объем 1.6 механика, $3800, 0553, 08, 11, 88. Басы өте. Ортобада, бірақ кузовтары дағы таза. Іздесеңіздер, ушул гольфті дағы сіздерге сұныш қылам. Кузовтары таза екен. Дөңгелектер дағы қышқы дөңгелек. 124 Mercedes көрсөтөбүз. Жылы 95, 2 объем механика, $3000, 551, 201, 551. Honda Accord, жылы 99, 2 объем, коробка автомат, простой мотор дейді. $3300, 0700, 98, 43, 65. Toyota Will, жылы 2002, объем 1.3, $3000, 0779, 90, 98, 90. Toyota Will унасын іздегендер болса, көріңіздер. Volkswagen Polo, жылы 2002, объем 1.4, $2400, 0502, 62, 55, 53. Астына водяной де, астына водяной ката болып батпайды. Honda Accord Universal, жылы 2000, 2.3 объем автомат. Технический состояние жақсы дейді. Мотор коробкасы привозной қойылып тұр. Еске алып қойыңыздар. $3000, 0509, 77, 77, 80. Toyota Gaia, жылы 2002, 2 объем, $4200, 0740, 14, 44. Subaru Legacy B4 дағы арзан іздегендер болса, көріңіздер, бүгін базарға шығыптыр. Жылы 2002, 2 объем механика, $2600, англичанин деді. 0702, 62, 25, 06. Mercedes Vito, жылы 97, 2.3 объем, $4500, 0706, 21, 59, 30. Достар, біздің бұл чыгарышыбыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, лайк басып қойыңыздар.